free maku memu yiwaye adiawaye ebru meso me MAAME sasui iwaye niawaye edoso me free maku memu yiwaye to
Abusia no pay meda nyame ase se wama kwan na wama de pa bia twe ye anke yense na yemfata ne ye de demfichefo na ono ne do ene ono na yemuyi ene ono no kwaredie nti yenwie sa Sabino mi no yeti asene ne se enafo fida Mayday se ye tinkwemu a enye me papaye na mom eye rade adoye rade homobro na amame minwie esa sebitie kekali dankon de jumia yana mpese bitia na mitie Evi say Eradi Adom nti ode ya hyen ono we are under his canopy Sheradi ntabayasio Sheradi chini yase Unimdia kata wosoa ya ne tobre bia yemhihie bia beda woso ase wubewu ase yade bi ba ase haw bi ba ase bibi betoma ase wadwuma ba besai what voices but unimdia de we are under the canopy of the Almighty God. Eba de eden se ohwe yen so wa brawo na me yentimi mfa ye nukrotwe enhu no yenhu no ejuwan hwe ya obeka sa sa one nam hobi keke onye keke sa Rade ediyen ehinta nentabane ase we are under the canopy of our God. Yes, ononen taban ase. Erutisa de pabichona menu share already osua. Me mpese meka bibia ase ye betumi de otwere de ampon na seda eni kabia e de amano de kan. We just have to thank him. Binim sa wadadwene. Na onu anyame kura nso nim se wo wadadwene. Aritina dano onwa Yesu kan se mo amukura enne soa na mo asoa na mo abre na mo komu bu no mo famre me wo de bre me Yaw Owusu Ansah maza owura maame me dia do so che wo so de wo dia bre me dabi me dia me ntimi nye ewurade de obeye. He's the source of our life. He's the provider of our life. Yendachi yenkrabia ekurano. Ukunu betimi ayew ayakayaka de. Oyiri betimi ayew ayakayaka de. Onamfo no betimi etietia wanim. Obi betimi ashobo na wasai ne boshe no enye adwuma. Ba urade de. Numri ngoma ne se Ewurade ente se onipa ena wakabribia onye. God is not like a man. God is not like a man. Anybody obesha oba odibini so o me ba sesia o me fro sesia o be send ade ne sesia anajopa be send me message be was my friend was and we voice note ade na me share bono me na okay some de mani to eno so a come ma betena fi omonko school. And I'm talking about the promises of him. There's a nyame wa sheme no me no bono. We are persuaded. So obey. Onya ye mu da biara da o. Onya ye da o. Onya ye da. Onka so obey biribi a wagya ya kwantimfida. E bia wonfie na kwa animu. Die onyame ka ye wona semu bi no won sanka ye.
Yami Adom metimi adru fie obedru oman no awuo mo no na me ne wo. Enso so nyame de ahye bosome foforo mu a adenti na won ne so. Na wo mie wado tetre na on fa Awurade aseda ne na ase ne ntentom ne nkamfo emma no. Eno na ojuntuni bi ka anyewu anka enkamayira. Anyewu Awurade a anyewu na wo ma fa enkamayira. Anyewu anka anyewu Awurade anka. Anyewu Awurade wo bamba anka. Anyewu na wo hwe mayire ne memma so a. Anyewu na wo hwe madwuma so a. Enkamayira enkamatete enkamapro. Okrayemo wanataba nasi onjaye muda Okrayemo Awurade Okrayemo so I know baby I will be a country I was to be as I worship God with you as we celebrate the goodness of the Lord. Mama Facebook me more kwaba. You can share it, let other people enjoy it. Yo nyame to ase for enim. Yo nyame to ase for enim. Yo nyame to ase for enim. Ye krono, ye trontrono, ye pejano, ye shere ni monyam. Me free Palace and Metro ICJs. Young Crown Rade, Yan Share Rade, Dean Crown Crane, when your baby I will be a beauty on a danas. Ezenyewe Radianka Enkamayira It is me trianoma me radia ye na me de breno Kamayira Arapa ode nyame ase nyina na ode nyame ase ama adwumayefo nyina na ode nyame ase ba adwumayefo nyina se Awurade adom bedoso edi ama wo no se di ba bebre kwa adwuma na so da bia bubuo bo ebize bebre no makatu ya nso won Dano John kaza was mo market ya ensumudi enso bin market ya enso na asundi ohe school sem ohe light bills ohe water bills ohe inframa bills so yetua na edipa bebre akatu ya nsundi and so therefore Yena nyame asema adwumayefo nyina ibo no ma hwe na katua na hwe so sene otimi bom modene
etime ehwe ne ma na esese yede nyame ase ma wo doctors, nurses, carpenters. And baby, I will be a name and Yamia say, na yanko yansem fuemo. Nene nyame ya adoma ye dwumedia dia as you say menne made ye no enne ne ye beye enne ya na ye beye no prayer say wo adwuma uni adwuma obeso ye adwuma ye be kire ye kasa na ye bompa so de amount wadwuma e conform, and then we stand and pray with you enye mpaye no nko a badie na nyame aka fa adwuma ho say na metumi start na kakra bi na metumi amana baba ye kese as me train na menye sika kese ansa na mahyaase ana so me hyaase kakra bi o me ye nurse ntie no ana metumi aya na da bi o nema bi ho do mo nyame de wura wo mu ansa na wo ba wiasa. You have a work and you have a job. And a job on ye wakusua diana wetumi kwa knowledge to do a job na fe no ye do agina baby now ye but work there one kasa ye bo be wiase no there is an inborn ability, there is an inborn grace, there is an inborn gift enya me dia show mo esese woman dead di na wo de shase ye adwuma eduobo no so we dey me hobby na hobby no kura no the income I demand no is bigger and greater and larger than na dwuma bi a wakosukua etimi akwa amanensa aka no eno efidi no more than anything. Erunti ye pese ye kasa kire ye ho ene anopay inro baye duba komo na ye pon and ne ne wa bompai o wan kasa wo dwuma wo company bia wo complementary gather now the aba we are standing before the Lord and then praying, believing God that He will visit our businesses. Wonsu so woni adwuma no menka tem se woni adwuma wo adwuma manager wona wa she me dey atade bompa na ye nda nyame ase ne yankoye ne ora yesu anope yadawase yesha wudi kese ne monyam na ye kron frisa yenkwa awo wawrade wonsam sa wudi ye twa bosum ye dikan de tosum ye no miensa enan enum na de awramu yi enne eya afofida ma aban adwumayefo ne adwumayefo nyina erade enmonyam ka wudin sa ye de enmonyam kese ma wudin ama wo manyina wiasefo nyinara anopai wasam so a wode be ma ye nso erade ewo ho kwan se ye gye wasam no na ye de asam na ye adwuma se ne se enti na ye kan se anopai be kan ye ho ma ye ne ye tiefo nyina emom nje wasam na ye mfa nye adwuma se ne se ne fata ye da wase odoba Yesu Kristo di no monti amen. Amen and amen and amen. Said na ye wa woda first me am pa cho betimi asende ama me was 0509151010 0509151010 and na ye wa woda obetimi asende ama me na metumi so awo show me nyina afidie so na me nyina osofo MAAME a no nim so ba be ye widow in this year and unfortunately babisi sa osofo MAAME obuabisa kwasia memende twemu na ija ukunu ekwan na mwambija ni nyina waso da masepa oda munyinara ase sadia munyina mo beta nachi na uja ni kunu ekwan antibeki oso da obibia ase Reverend Mrs. Becky Obuabisa. It is unfortunate say afida wonim sesana beba na enso so aba so ye oba na be man so ade sa to wani a my men na mafidie so na men kan kire so erade enshorting adope yankenkan bibi enra ene nansanda me no kenkan Genesis chapter 4 the kasafa said ye munyankopon babesra Adam na na yire ehyiaye na nyinsan baaye na okanse erade adawroma ena metumi anya eba na Abel by in a case so by na umiru nyina by na so no mo adwuma enti e kire se onipa bia na ye wo foforo no a
nyame wa adwuma ɔde ba wo na ba ko ye kuane na ba ko so ɛyɛ emmoa ba ko ɛdɔ asase na ba ko so de wono na adwuma wa ye pote no ene se wono so ɛdɔ asase na aduane afiri maba mede kan kyerɛ se obi bia wo adwuma ɛsese wo ye baba me hwɛ free even Adam time Genesis chapter 2 say verse 15 say na Awurade Nyankopɔn de onipa no kɔtena Eden turo mu say ɔnɔ na ɔnwɛn hɔ nyame amfa di pa nkɔtena baabi wa bra wa ma na adwuma but ɔma na adwuma nyame yɛ ne garden of Eden ne nyinaa no wɔtam nipa no wɔde ne kɔsii hɔdom ahomakye me dwendwene ho na ma adwene ho asɛ nipa biara nyame de ɔba wi ase biara na te ase sɛ wonyame etabiri wo firi baabi ɛna ɔde wo bɛsi baabi but ɔde wo si baabi no akreti adwuma wɔ hɔnom a wo bɛyɛ dada wonyame akreti adwuma na to hɔnom dada ansa na wo ba wi ase. It nami be so why do you at times I didn't cry na ya kase and adwuma ni ho ana adwuma ni ho and say na nyame de wo ba no na odno wa kreti adwuma na to dada it was so ya na ode onipa ba no kotena Eden trom ho and was say onno na onwen do asase no amede wa kwa akosisi no okay brofo no ebi kind straight I say work and keep work. Baby, Awurade de ukosi ya no. He has already created why adwuma de asi wodom ansa na wo kwa kopio. Many abema and can't tell me say me de me wiase me buy there is no job for me. Me de job for boys and girls na me de me wo. There be when yamin yansabu akwano ankasa odemin ba wiase no a create job be work be no not job no a create work be the amame onim de metumi aye eno nti na sa adwumade ye friend Christopreneur when Yesu waka agya no omo bɔ me Yaw Owusu Ansah no wodi madwuma bia ɔde ewure me mu asesame ye mama wiase ya mama waste time. I came into this world to fulfill as I say bibi ohonum asesame ye wona me no kasa no me se bibi ohonum asesame we e bia na wontumi identify ade poti asesame ye so wonya hunu ya wode nemu a wadwene nyina nsabe de me nemu akwankwa me nemu wo ne nemu sa because wo ba wiase ha se esese wo ye biribi e bia wonya hunu ntra na nsemu bi me call dwumadie bi wo baabi yes e wo tech se ne sibe ne sa afi no ye pe souls 1 million souls de ntino dwumadie no mentena faako de yentena edi because school bi friends take kasa na baba wa bi ba me ho na ochia me no se o kai me de papa na me hwe ne saa na me se menka oso tambia wo ba anyinem be ka nyame asem tamu a oso foforiata wo honom no na me so okay obo di na me so okay edi ye bon koma wasisese mi onu choba no okese choba no wona wode won se gu me so bompa ye ka kire me se adom bi wo me mu na sa adom no empeja no because me ko anyinem osom ye pa no osom ye no na me ko na bizan se me kan se me ma usika wo be di awie na so se me ka kire nyame se onye wadoye na oma adom na ewo mu nkanya ne ho a ene wo be ko akiri ene wo se wode won sato me so ena wo bompa ye maame ene wo se choba bi ewo tek ekwan no kumase kwa no ho wasaya media me wo ba ko ana me wo ba ko so bia te say ena masa to asase kakra me si project te say me hwane sa na masre me kire say wo me no wo ka say no there is a work deposited in you. There is a work. Eti Awurade Nyankopɔn de woni pa no kɔtena Eden turo no ɛno ase hanum ya mede watena do ya adwuma na kora adwuma no. Don't just work and keep it. Once the baby bre hye bibi ase na yato atwene
Was it yeah juma do baby I do say do. Now what do no so no do wa adwere pom say wo ma juma and say and you keep it. Who keep it just a woman so baba to say juma no me de ma wo no. Na wo mo so so atumi atoa so. It would have said here. What are connected to Genesis chapter 4? One saying Adam a war, you know, or send a banner, a door, barcode door, and a barcode. So, it's in a creative job, but all that. But it's double chance here. Now, twice, so no keep poor yenti. Abaya Busia Juma. Abusia Juma, what my Yamidia Mabusiano. It is a war no, who's so no guno, now sano, now touching here. A bed then I want to trust so at you about betraso. Bushia for me and some Hanon na Mamma woman so Fabi and trust Mammy Joe Mona Bompire Casa. Papa bedasi. Anope a Mayday, because a Mayday na a day. A homejibri ada Emma. Adwuma for say ye adwuma say etime home nti anope me ka kire adwuma fo nyina say me ma money yo na adwuma pa oye esan say nipa ye adwuma nti adwuma de oso ye papa adwuma de oso ye yo adwuma de MAAME style oso ye oso kwa adwuma nti esan say onyankopon bo adwuma kan nipa ho nti say nipa ye adwuma nyame de wo ba wi asena na o ma adwuma ho sa nipa wado ba wi ase no anu am wadu ma ya dwuma kan ho enti wonteme mfa wonsa nhye wo damre fam emfa wonsa mienu nhye wonsa mienu ntam enfa se menya adwuma nye meni adwuma san se da na nyame de wo ba asase so no adwuma kan ho hwe nyame ma wo adwuma enti adwuma ode ma wo no esese ebetena ho na ye enkaye na yeko awonto atoaso ko beto so san say se wo hwe abode nhase Adam ne Eve na onyankopon do mo hya ase o kire mo se omonya adwuma no no e na beto wo mo ma Cain ne Abel so o so beto aso ye ma Adam na ko say no na so nyame ma instructions o say ye adwuma dodo ne kura yes because bo no ma ye de adwuma na be hye ne nsakura no agu no wo hwe kura wo hu biem agu no so enti adwuma na ye de ahya ye nsa na ye ne atremu na atla ho na enchirima akwa aba abeto so enti enkase mini adwuma nye menkase menye adwuma ene ma wie school ene se na chese da bia wo de ye bohu bia na wo complain se menye adwuma nye adwuma na nkasa nso ebi kurawo ebi da wanim ye wo na adwuma kurawo so se wo ba wi ase na adwuma kurawo me de adwuma aka wo so enti ese se wo pa adwuma na kira kwan na wo ye even aside asofodie no adwuma bi nso wo mu aside asofodie no adwuma bi wo ho no asa wo ye aside banka no wo ye na adwuma bi nso wo ya ade nyame hye daboa pa edi wura wo mu aside say wo ye nurse na adwuma bi nso wo ho aside say wo ye driver no me so because me dey adwuma na drive be awo pa asa be na wo ye na ukosua ye baby bi wo no mo nyame heda edi wura wo mu ansana wo ba wi wo na wontimi identify and that is the problem that we have ati papa wo hwa so wo kwa kan mamu ye wo adwuma potin akanfo yo wuduru ha o baby fo o mo ya ayoa baby fo chese e ya adwuma nyankopon boy ya e kan ye ho apart from the yokoshia no so e wo ye mu so e de kan ho na papa me kan be se adwuma ye fo so aban adwuma ye fo so se nyame abo mo atimi akọ school na say ya employ wo ban dwuma edin mu a eno de wo de beboa wo man na woti mu no ene wankasa papa bebre kwotena ban dwuma edin mu a ya nhwa so nya adwuma no free onim say me kwa adwuma 8 a mepon 5 o'clock no wo bobo last am adwuma nkasa de hye ne nsase wonye no papa ya nhwa so nye ye no na je say ye hwe time kopim say ne no onum no bobo na wafa ne bag abefie obi betimi atena phone so saa ma adwuma poten de hye ne nsa no papa onyo oguno so ho na but adwene ne se oguno senti de nyame so de adwuma na wo say work and keep. Yes. It is the way ye nefe. Ye nefe so. Kurano. E medjuma ningu. Na wabeka se ya ketu ya nso ye. E medjuma ningu. Eti wa anya adwuma ni ya wa ketu ya so nso.
adwuma no o ya last asori ya ye de wo to anu yi na nipa no ya 20 yete ase na afia ba still akọ 15 20 po atiko na chi wo sori nso so na sofo banyi mesra ye ntra. What do you mean by that? What do you mean? Yeah, the department I saw on sa ushering department grow it. Yeah, the music I saw on sa sorry I na mo sa debio grow adwuma no e dia sha won sa no mama papa ansana ye betimi aye adwuma yama no agese ye me ni bre na ye hu adwuma ne se enya ye dia na ye ya merade ye de adwuma no amerade Bible say bibi bia ye bia ye mfi wo kra mu se ye ya amerade na se ye hu se adwuma ye no enya me madwuma abandwuma me ye enya me dia na emum me ye ni ye amerade a ye behu ne ye ni ye se ye rade adwuma na ye na emum fa so na beba na ye mfa me rade ye me a me ye adwuma no ye no amerade me na me di so mfa so enti wo de adwuma no ehye Adam ne ne rensa se monta trom ha na monye adwuma na muni sudia na eso aba no nyanyame na eba bedi eye wo a wo ye no madam fusikani bi na kan se be kire me wo se sofo adwuma wo ye ne yi a adwuma no behwe wo sa me wure mfida wo ye very rich ye bon koma o enti enye se wo be ma wo sika wo se sofo adwuma na nyame de ama wo se kana asem no wo ye ne yi a adwuma no ha ne behwe wo oka ye me se me ko ebepem ne ede wo mitirim wa ama me sika wo na emom that word sofo adwuma ye nyame de a hye wo se wo ye ne yi a ene adwuma no behwe wo na wo ye omoamoa wonsa wo ye ne ye a say ye research read wide be creative ye ne yi show who ye interested de bia na cross da okom but say unyame djuma na wo ye no fa innovativeness ka ho man krofo tie wu a eni se koye one way to brebi mi tie radio a mi tie asofo ne bisa na mesre twe bibia ye mpaye bibia na krofo bu ha be so yi wo madi krofo yata kasa Omba chom that's it. That's fine. Ya bi juwe and I come for you and I pay for you. And yes or no. And to be anyone see it to me can be you. And man nipa bra bucket and I fear and one more chance and COCO. Oh, Majo, baby, I can't hear no. Na me show kakra eba manim kakra. Na da etoso so no. Na onyankopon awie na dwuma oyo ye no. Na da etoso so no. Ohome free na dwuma oye nyina. Nyame mpo. Nyame. Check it chapter 1 no. Enso ba obonsu waka. Oye dwuma sa. Nyame ye dwuma nyame why you hard working God. But Minimze na ye made ozo ohome free na dwuma. Nyame ye dwuma home ho. Ene ya mo mame home. Mame home. Aba nyankopon no oyo yen. Ono oyo yen. Na ono oyo yen na dwuma ana ode hyase. Na oye wiase no adwuma no din kan ede hyase. Nti yehunu no oye adwuma. Nti ono ana ode awura nipa mu se. Nipa da sani obi eni wa oba be transase so a ono okase onu ni adwuma esanse nyame a oyo no ode awura ni mu na wo ye adwuma no nso so a keep it e wono amomfa nka ho wo ye adwuma no ye in that mentality say menye ngu no me ya ye ni obi atwere no face o company bi e say you closing down because workers no kwa wo mu wiade sa wiade e ye day na Ghana always go here Aya den Ghana always go here. Ye adwuma no ni ye metre play mu ye ntua. Just say, wo ye adwuma no asa adwuma no ye bo eto na wonya be ya. Ye na ye ne ye. For sustainability. For sustainability. That generation will come and be the same company. She Benz, she Toyota, she Nissan. One more started adwuma no. McDonald's omuni ho na enso so adwuma no is being sustained. Work and keep the work. Work and keep the work. Se Kristo ni se nyame ba. Adwuma bi anyame de ahye onsa na opese ukura. Obi atwere no ha. Adwuma bi edi 200 years. Ewo Italy. That's wo 200
ya na be wira homa Ghana Obahan ma papa Jesus Bruni so Nyankopon Jesus Bruni be so bibi company so be say na buy we ba no aton we can keep it company we ba ne we buy we ba so maton media ma foreign country media ade nonsense no ade nonsense no nyame de adwuma ma wa say work and keep it work so for enchirima enchirimenti work and keep it nyasa adwene no Adam people ye ne mamienu Abel ene Cain eba beto adwuma no Cain ebeto aso roast fa extension ena onua no so Abel Bible so no onua nti utum se ni nyina de kro no aba na extension no onti ene Ghana kra oba no ma obo se nipa bi ananka na wo mote ase ase asomasi ene ne ma papa na wu but ne ma eto aso e ma de no kwa na ekoso enso so ye oba ba bi akọ ba bi famu a adwuma no wona ebeto ye no ene wase no obi wa baba be di ade obedi ade no na ene ba ho enso obedi ade waguno woton ensase ejapade a him for wakuro ba bebre ensase wa motontosa hada no ye na edi na die abosom a osase sa ebegu kuro ma abosom ka ekoi wasase sa wo mo ye revival wo ho wasade abosom so mo ba be se ye kuri die no sabon beka meka we are sisa abosonsom asisa abosonsom sa mamra ne yesa asofo sa ba abijehia ade so no I don't know when you are but yes, okay. Yes, they can. It been kind of a semi-county. Yes, they can. Is a revival. And this is all you do and knock us up some, I'm working. Share my Bible now. Say, dress it and keep it. Ejumano. Fabuson sa. A dear, ye casting out no. Yes, now so casting in. When you the apostle some aye on mine any crow. Work and keep it. If it is a culture, I don't have any problem. If it is a tradition, I don't have any problem. But when we are invoking spirits, I have a problem. Me nana, I come for bar, so I know where I'm coming from and what I'm talking about. Abem. And I am that. And I am that. I was there, and many people were, Yana said, yeah, the break cancer near your canon to be a Yamania, my own swa, and say, ye, my na, or minor sense, fucking spiritual things, and I say, destroy our land. Not say, man, is welcome. And they say, my neighbor. Na yeshe ebra ye adwuma no yenhwe yesimo no so yi ahonhoma ye do mo ba ye man mu aban betumi aba no collapse family businesses family businesses na aban betumi at to the nation so sa no collapse me wa nyankopon magodwuma was keep it aban we beba ahoya any political inti wa ya no watimi aka company we say mo bi antone niama company we say mo bi what kind of leadership we have harakete mwasa trust when and so the any brand bano me say who fie na wutia who the passion bishop or the onyame say mama wadwuma keep the work and keep it adwuma bia yade ma wo bia ye na sakura adwuma no
mindset so you keep it. Keep it. Ehon ya sem. Karoshige. Am say be betimi ahwe adwuma. Ye adwuma ma wa. Keep it. Ye adwuma no wan ka se propro wonsa. Etimi se ye de makoto asore bia no a. Menya adwuma no I should keep it. What china transfer me also obi baba to adwuma no. Yeah. Now the okwa house magu no. Mafa. Ano ye fire service for them. Okwa no ko guru wa say no. Bishop Obi a shop at the amount I invested. Now we discount. Obi a cement shop at the amount brand te woni adwuma ye mu adwuma. Se me ka companies bi pass nia enkrofo di wo musika okrom ha. Bia no me the amount wo de ye metua o ka mama ba bi da. Obegunu. Na boys disika o me disika no. Di what they don't be ba ho so. You are cursing your own destiny. Bishop because adwuma yedidi hu adwuma na wo ye no yedidi hu udidi mu dia begu adwuma no enti na Nyankopon ankasa e ka che say adwuma na wo dia hye yensa won say obo ne manyina be a fashion designer and na won so ye designer no why employ ye adwuma na wo direct customers no because it wo fie udidi mu Obehwa na fe do as a customers dem mabiu o mabiu we ye suffocate to also so at fellowship within the church odidi mu na sikafo e wa asoro na direct o mo monyi me number ya no mabre wonim se soft panyi de ono no we need time mama Absalom ogu asalo say me ye ni baye say me ye ni baye na ye hu say adwuma biara nyame de ahye yensa no esi itimi hweso yi emkraso eni man we on crofo twere mama na de pa was in Italy. First ceramic company was established 1741 and it's still functioning. What can say ka omu go omu companies no a enka ye nua no betimi akoye adwuma wa Italy, Germany. 1741. 1741. Ghana, the empanyifu asha asie nyina. Where is it? Nyame se mama wadwuma. Was it work? Keep it. Na yama e ba daddy. Omu ni ma de friend train. Ebi ni wo. Eni ma de Nyankopon. Work and keep it. Mese momia build studies, systematical talks. Work and keep it. Work and keep it. And Zembi say na ebe koso wo e so for na ena ye ndi agro Christopreneur conference no work and keep it. Work and keep it. So for work and keep it. Work and keep it. Yes, all start here nyame ama wadwuma no wagu no no asamba sorry ba me yesika akra no start wo be man bibi kakra we ya no wadi minima baba wo bia no wo pa adwuma MAAME director no eko obi ho e ma nipa na man ne niam free ne niam a tune of about 20,000 Ghana cedis. Ton now the fasika no bra na efe wasama obi o shaase fe efe won fasika na ma oni ebiza no ka je se me de atua me school fees baba me de atua me school fees de obeye me bia ayeme yes but people no want to me nkasa bi hey work and keep it. Work and nyame de bi be show onsa. Anything I'm better on radio, so by the grace of God, me the software yaba. I'm working and I'm keeping it. Ochina say me ni radio we su biewa. So for no baby we gina bia no beka say oh asume si nyame de we man. Dia nyame de show onsa no work and keep it. Kogu? Aja. Ezu trase. Mafo. No for you. Nyame de bibia show onsa. Work keep I said do na kura. Do one time I say adwuma no ye ndidi mo we ya nkra hene we ya achim hene we ya asante hene wo ba ya de na wo ye wo do ho keep na say wo personal interest. Personal interest. Ahemfu bebre wo ye mahimu a they are destroying this nation. Yeah, but much so. But I'm speaking as a God messenger.
I care less how you think about me. And no mean no na frame me, but me can no cry just nyame de de ukura mu no ode share won sase do ho na kura na nchiri mama to. Eno ntina na bot kan say me pa me nananom ajapade de me mfa mawda. And he died for what he believed in. Twede nkroma e de ba kroma ha. Dr. Kwame Nkrumah de ba kroma. Where is it? The don wa papa ma ton nyina bi kura na ye ton ye no na se omo atimi akipu asenka ye se omo ton ye no na omo ye ton ma omo no papa be individual dia se individual abaya ba ye adan etwa mu kura ebie where is it? Die nana akofo ye where is it? Die mills ye where is it? Obiaba no asesem obiaba enti die nana do ye so ani ho so bitimi nya the gas me ba me no san kwada free ayi no kura me gu no. What do you mean? So ankasa aye. But I'm saying that the obedience, let us have the mentality of sustaining and keeping it. Okay, no, wo ho say we ba we die no mamu mayengu no adaya dan bia yesisi ye kumase okwa egugu honom for how many years? Dia Kwame Nkrumah ye where is it? Wonyame se me dia mamo monye adwuma na mon keep ye adwuma na keep ye adwuma na keep ye adwuma no dia ye but keep it. Sune bani adwene wo se odi tachiri se me ye se be ya me ni hor ochina bia de o ba to aso no obehunu se me ye bi papa na wono so e to aso ama se be ya benya generational mindset se nyame ni hono mo wo bi ba betumi aba be to aso oba Adam Ahengua ye keep and say no inguno. But the high end is it mean keep what they know. It mean keep. They be keep. Oh, the better you are saying na. And you keep. And then say management nimu because the say you say no. Yes no. You mean you 20. Your body don't come. Obi a pon ne madie no was. Your body don't come, Ghana don't come. Me nyame say nyame nyansabo akwaya daasi o wose mamamo ba ye ho adwuma na kura ense ho adwuma ontra ho ye ho adwuma awusa show dem fam say nyame be ye ho adwuma obi say oji bosimi aketu obi say adwuma be na oye ya oji sa oji aketua no wa wo hwe a bosimi na adwuma be na oye ye ukọ office na adwuma be na oye ye ugunu adwuma no be gu oma ebe wie school o me ba wunya bi nye na masa be ya deswa na be dan am robes because onya adwuma no bi nye and they see it me say kidnapping matters are cause ukroma adai die nyame dia show nsase post ni no yes adwuma no keep it as e bia we ya mo mampeni wonyema na na ado we na nyame dia show nsa keep it yeah we post ni mo mani na fom mo ya ade ti mo mani na fom na bo nyira se ka bia duru a onkwada agina ha o omofra agina ha no mo nja isa akeka you got the better touchlights we are no more quote to scripture amount what's be asofo asoba to collection abusia de nyame de amaye bia no yenye ne yankura football nyame de ma Ghana hwese ne sese ya Ghana football ya Ghana football hwe talent nyankopon de wo mama Ghana ene abedi mu bia no e wo henefa ene wo hwe European countries and cafes no ka wo mo bo match bia na nka Ghana ne wom ene wo mo henefa wo na egu no se kura de ye adwen fia ene de akwa kusi European ye wo ha no aba ne nyina tofom se ya ene ntumi mo nkofu bi din and cancer you ever want to the end and intimi ento aso Reverend Day Ewuko retired lecturer Pentecost University mo to ha chumpacho na wa wada
Efre woba adwoa ene akoso aboafo koforedua ho. Na ye wa woda 13 years adwoa danso atwom. Auntie Alice Osei Badu ene de baye. Wishing a very Reverend PSC Shadrach Asiedo Labi Bawi Methodist. Masofo ene ye wa woda free Mrs. Yavet Ajiriba Agre. Good morning, my good pastor. Today is my son's birthday. He's called Enes Osei from Kasua. My name is Ray Balls from Jaben Ashanti. I wish my dearest sister Ma Akuya happy birthday. I'm Esther Boatima Owusu. Today is my birthday. Please pray for me, God's protection. May God protect you, Esther Boatima. Good morning, Bishop. I'm Edward Ewuku Ofori. Today is my birthday. Ewuku, my brother, God bless you and protect you. Radima Wajumakesi. Good morning, please. I'm wishing my good friend, Mr. Kojo Ajekum of EC Accounts Office, Sapeman. Happy birthday. Well, every brain but me brain unti. Me do wish nyamensa so nyamen crow no more hobai. Anope is Yaw my father's house. My father's house. Anope non so pepe. Eni Yaw ene May Day, Workers' Day. Enunti ye dwumadi kase we say dey ho se be ya. Botumi anya ho echefa. Dey na wo ye dey ne kura wo. Na woni bi kura no a wo dey bra. Entitie ne kasatre ne mpai. Nyame be ya dom na wonya bibi dey kura. Edi aye dwuma Christo Prenua ene bomodi answer wodi wani bachelor danceman Resurrection Power and Living Bread Ministries International. My father's house Anopeya akasa fo na ka ho no menka but anopeya ye kasa chiro na ye show nkura nyame de adwuma no ma wo se ye nakura this month ye be ka ho nsempa wo France guys here wo dwumadi bi wo France wo France afi no win souls affair wo France wo dwumadi kase ba ko no ma ye be ye no ho wo Belgium ana wo Hamburg ye wo another dwumadi ye ho no ma Kifa ko Ebrena radio Archbishop Akosia Sarbedia. Good morning, God bless you. Kusia wa utie bibi abedase papa bedase papa nyame de ahyan bosome foforo the month of May. Hey my son Ayua, thank you. Hey, Anawaba,